Atağı çıkan argımaklardan bolsun. Amin. Kudayım akçı olsun. Kudayım akçı ol versin ha. Berekezim versin. Berekezim versin. Amin. Ona gel dostlar maşallah. Bürküt Kuday buyursa jalan bürküt uyur bolsun inşallah. Kana bismillah. Allahu akbar. Gitti Kuday berekezim versin. Kaç. Amin. Kaç oğlum. Bir kişi de geldi topladı ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı көрермандар, hurmatlı sayapkerler, жана жылкы сүйүүчү балбандар, акелер, өкөлөр, жалпы бир туугандар. 2025-жылдын 13 апрели Жалал Абад областы Чаткал району Шакаптар шарчасынан салам айтабыз. Достор, ушул Шакаптар шарчасынын тургуну жеке ишкер Самарбек экөөбүздүн сарайында турабыз достор. Самарбек экөөбүз ушу тандап жакшы биелерди алып келген экен. Эсеп саны 21. Şu 21 биеге Кудай буйруза Чаткал районунун Гүлүк аты, бул жагы Түштүккө, бул жагы Бишкекке чейин таанымал болгон, Манас Ниязовго чейин чапкан атактуу бүркүттү ушул 21 биеге азыр коебуз достор. Бүгүн сиздерге ушул жерден жакшы видео блогду бөлүшөм деп турам. Азыр бүркүттү Эркин экөөбүз даярдап койду. Азыр эшикке алып чыгып минип алып барып кошконго даярдап турат. Эркин эке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, соңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат өзүң. Аттарды карап атасыз, чарчабай. Карап турам. Машалла. Бүркүт даярданып турат. Бүркүт даярдап алат. Мынакей. 21 биеге коюлат бүгүн, а? Бүгүн коебуз 21 биеге. Биелерди да тандап алып келди. Биелер сортолуп калды. Кудай буйруза эми Эркин эке баягы Жалал Абадтык туугандарга окшоп жалаң бүркүт үйүр болсун деп атайын. Бүркүттү быйыл коюп атыпсыз да? Машалла. Азыр бир канча мөөнөттөрдөн кийин бүркүттү ошо биелерге алып барып кошобуз. Аллах Таала берекесин берип, ушу Кыргыздын намызын коргой турган, намызына жарай турган, улуттук намызыбызга жарай турган аттар чыга берсин аке үйрүңүздөрдөн, а? Иншалла айткан. Алла разы болсун. Машалла. Мынакей достор, бисмилла деп бүркүттү 21 биеге азыр үйүргө кое беребиз достор. Бисмилла деп чыгардык. Üstünde Erkin ekөөбүз саяпкер. Акырын бастырып жүрөрүңчү.
Mangdayga töreyle. Hazır şu samar ve yükosuna taz geldi. Duazın beret, yürge koşağız. Makeye gel atatta sor bürküt. Makeye dostlar, bürküt bismillah dep ayaklıkta görüp turat. Sayıp gerekiyoruz. Makeye him geldi. Aksakal hazır duazın beret. Yürüyor koşağız. Maşallah. Lan kaçtım. Gördün mü? Düşün gel hazır. Kaç. Kaç. Okey. Bir yerlerde yakınlaşıp geldi. Bir kişine geldi çakırdı bardağım. Maşallah. Çekereğinden duruyor, çekereğinden. Kana. Aksakal duanı verin. Hala kuşuytlar. Neymiş? Amin. Kudayım şu kambarata pürük oldu. Kudayım işi oңdop. Amin. Ona aman ezen yaylalarda halal olsun diyerek Kudayım. Endigi жылы жақшы республикаға, одан спортқа, дүние жүзіне атағы шыққан арғымақтардан болжын. Amin. Amin. Kudayım ақ жолын. Kuday akçol versin ha. Berekezin versin. Peşenin yarık bolsun. Berekezin versin. Amin. Fiyaka turlu. Ona ke dostlar maşallah. Bürküt Kuday buyursa jalan bürküt uyur bolsun inşallah. Kuda falan da. Kana bismillah. Allahu ekber. Gitti Kuday berekezin versin. Kaç kaç kaç. Amin. Kaç oğlum. Bir kişine geldi topladı o bak. Çoğun bir yerler bilet de kararız gel otat alına. Özgürlük atan yeşim var. Atan yeşim. Nakey maşallah. Allah Taala nasip etip Kuday bir de emek yıl şulmalda. Jalan bürküt. Bürküttün baldары. Bürküt uyur bolsun dostlar. Kırgız ustun namızına jaragan, ulu tuğustun namızın biyik kötörgön. Жақшы argımaqtar çıksın dostlar. Manakey. Manakey 3 yıldan beri dem alıp kalgan eken maşallah. Polny toptorum Manakey. Attın şu akıllı var tilile çok da. Ha? Karazas. Büyüt bardığım bilet tabi. Maşallah maşallah maşallah. Polny topta otatın Manakey. Maşallah maşallah maşallah. Allah berekezin versin. Manakey dostlar. Muncha maqtandı bu. Polny bir özün görsetip olayın da otatta. Güzel. Polny bir topta otat bardağın biri yürüp bırakılaç. Maşallah maşallah maşallah.
Артта қалғандары қуып топтап атады. Başına vardı mı ki? Yenesi gösterken bular da. Yani. Ya ne oldu? Bu aydan çıkıp gittiniz gel otur şirketten. Ya bir şey şuraya. Мынакей Еркенеке бүркітті да қойдық, а? Мынакей 21 биеге қошу бердік, Аллах бәрекәсін беріп, Құдай бұйырса. Бұл дәлел болып қалды да. Дәлел. Кейінгі жылға. Құдай қаласа кейінгі шол күндері Құдай қаласа құлындарын тартып. Құдай бұйырса. Жалан бүркіт құлындары болады, бүркіт үйір болады, иншалла. Алла бәрекәсін берсін, әке. Рахмат саған. Мынакей достар. Allah bereketini versin. Бардығын bir қылып топтай тұрған болды қайда. Мынакей достар бүркіт үйірін қайтарып таштады. Қайтарып топтап атады, только топтап атады. Кетті. Бұл моғы сеткаға топтап келеді азыр. Сеткаға топтап келеді деймін. Бияқа. О место значит. Bölümde göründüm, bölümde sebep bunlar. Göz kumanda bölümden,